Asabakaya Jambo Asante. Bonjour tout le monde, miarabaru avatika zain salama vatana bahazo fahasalamana miaraba ihany koa ny mankalaza tsingeritoagna natirany ary miaraba reo namatsika mpino islam amin'ny andro jumany anty aingany mba ahazo fahatsarana asoavagna atsika jiaby atsika menakavy eto amin'ny tantsiny firenena. Atsika niany resiko ataoko sujet niany le hoe kabaro volagna nataony ingay Ragasy Fensou na Igaskara Fensou en tant qu'izy ministre ni communication no sady ministre ni de la culture. Io koa zegny itondrako koragna mikasikely sakatia satria mbola maro ny tsy maty voalavoan-kibo amin'ny resaka ty sakatia ty ny mpiaradia tamin'ny mpitondra taloha teo ni nahazo ny vola zegny nahazo vola zegny nahazo pesosy ny tiako volagniny zegny tamin'ny mpitondra taloha teo iady angala sakatia agnanaovantsika fagnazavagna hely. Donc ampodiko bonjour atsika jiaby, bonjour tout le monde, mbola tsara aby. Alio atomboko tsika amle resaka culture zegny niresainy Zandrilahy Ragasy na ingay ministre ni culture et de la communication. Agnatiny magnano famelabelaragna fiadinkevitry magneragna ny Madagasikara i ministre ni kolotsaigny hoe ny zahavagna daty ny agnanovagna ny taom-baovao malagasy na ny bonne année na nouvel an malagasy. Magnano raha tsy mora, mampiadivitry tsy mora, fa raha koa mahasoa atsika jiaby ino matambagna iaragna mifaly iaragna miravoravo. Fa za mangala volagna araiky mitodika aminao za Zandry Ragasy na Igaskara Fensou amin'ny maha ministre ny culture anao hoe le nouvel an na le hoe taom-baovao malagasy. Za tsy le taom-baovao nitambagna anaka ary za matoky fa maromaro koa ny miombokevitry miragna hevitry aminaka amle resaka culture. Le resaka culture Zandry Ragasy ministre de communication agnisan'ny managna ny maizizy anao amin'ny resaka culture io satria anao agnatin'ny fikambanam-be ny mpikabary malagasy. Niany anao ministre de culture. Mba apetrako aminao Monsieur Gaskara Fensou ministre de culture hoe atsika miaigny amin'ny fotoagna azy io. Atsika miaigny tafarafara taty hoe mpagnano gazety anao en plus. Mba ambarako ny monsieur le ministre Gaskara hoe eza aia place ny culture malagasy tafarafara taty niany amare afaka mare. Fotony
ny tiako volagniny monsieur le ministre Gaskara, atsika magnara toujours mandeha alohan'ny agnomby, sarety toujours alohan'ny agnomby. Magnano famelabelaran-kevitra anao Andriamato ministre Gaskara hoe izahavagna ny daty ny fanjava agnanovagna nouvel an malagasy na hoe ny taom-baovao malagasy. Za tsy contre malagasy za, fa zao ny tiako aviagna. Mba fanzahavanareo moa le kolotsaigny 21e siècle atsika zao Gaskara, foko roapolo managnambigny atsika Madagasikara. Mba nzahavanao ve monsieur le ministre hoe tianareo atao volagna septembre tsy haiko na octobre na novembre le taom-baovao malagasy, ny enti-managna ny malagasy 3 tapitrisa amin'ny fotoagna zao. Ny nouvel an boka mahazatra atsika rango zay ny bonne année le araiky 31 décembre la 21er janvier. Alohan'io nefa nisy le hoe Noël. Ary io décembre midriky janvier miboaka février io ndre entanim-boanao monsieur Gaskara, ndre en Amérique, ndre en Chine, ndre Australie, io fanjava décembre janvier io ary indrindra koa février mavesitra amy zanak'olombelogno. Fotony na ino io fanjava agnisany mampiboaka dépense be indrindra amy ray aman-dreny. Tsy contre za volaniko Gaskara ministre ny kolotsaina, fa ny fiaignam-bahoaka malagasy 3 tapitrisa am'izao fotoagna zao ny amarefaka marembo atsetsika fiafarany anareo fitondragno ara tsy milamy ady 16 mbola mitoy, tsy arakaraka le koragnany fanaovantsika jiaby talohan'ny 25 septembre 14 octobre ny toetra raha misy aminareo mitondra ozy io ny vahoaka mbola misaobaoba. Tsy ratsy o za tsy contre, ndre sinoa fo ro misy taom-baovao andreo, ro bokoa magnano koa taom-baovao le iresany marobe fin d'année le 31 décembre. Io koa Noël. Ny tiako aviagna anie karaha ty monsieur le ministre, resaka kolotsaigny matoatsika andeha hagnano taom-baovao zegny hoe taom-baovao ny malagasy, resaka kolotsaigny culture. Monsieur le ministre, mpagnano gazety anao, pikabary anao, za zoky be mahita mahatsapa marary ny kolotsaigny malagasy, ny potehigny ny kolotsaigny malagasy, ary mbola potehigny atsika mikoragna azy io. Tsy haiko aie le amehezanao en tant que anao ministre ny culture am'izao fotoagna zao monsieur Gaskara Fenso hoe kolotsaigny na hoe culture.
Ary anao koa mizaha ny mpino fivavahana no maro anisa am'izao fotoagna zao no ny mpino fomban-draza. Aia hitondranao reo malagasy? Ndre anao ministre ny culture zegny eny mpivavaka anao e, mpandeha l'église anao. Na zazoky be za mpino mpivavaka andesinao maskriny za pare za même kotawaza za même magnano allahu akbar za même kuswali l'église catholique pratiquant tegna vita baptême, vita premier communion, vita communion solennelle, vita confirmation. Navy nagnano mariage tamy fotoagna andro ravan-tsena fahafatesagna ny sakramenta ambesao. Ke niany anao monsieur le ministre Gaskara hoe tsakaraka ty mitsakaraka ry mitsakaraka ty mitsakaraka tsy mitsakaraka avaratra hoe andro anaovagna nouvel an malagasy koa izy andreo. Nefa le fomba gasy le culture malagasy atsika arianareo diadiavinareo ataonareo famorambity sagnatreny vava lolo avoka tapondoa. Zava raha nisy tamy kabeson'ny mpanjakatoera maro raha mamofady nataonareo tamizigny. Za nisany nagnambara raha tsy mety nataondreo tamizigny. Nisy nasaky mivolagna anareo. Apetrako anao aminao monsieur le ministre Gaskara niany fagnontania. Nanatsakara agnontania. Koa masaky mavandy ministre serasera talohanao teo le Ramatori Maradona vola miranty. Nisy vola amana ero niaraka tamin'igny kabeso igny namieny fitondran'ny frantsay. Nandeha vola io, natao ia vola io. Tsisy tamy fomba tokony nagnanaovagna izy ny fitondrandro igny kabeso ny ampanjaka igny. Ndango izy niala Paris jusque izy navy Tananarivo. Heureusement izy navy amindreo tompiny amy tagnandreo tompiny tagny foiky ro nagnano zay mety amy fombandreo. Fa le culture malagasy Gaskara eo ny pitenareo ny robatinareo ny diadiavinareo. Aza modinao tsy hita zany zandry gasy. Aza ataonao tsy hita zegny zandry ragasy. Tsy niana anao ministre io kele hoe sady jamba ny masonao ny maregny ny sofinao enao raha jiaby zegny. Fa ino mameky anareo amile nouvel an e? Mba mbaraza kony. Ino mameky anareo le nouvel an malagasy? Ino avantagenareo hoe mekimeky anareo andeha hagnano nouvel an malagasy fomban-draza nefa le fomban-draza ny diadiavinareo. Apetrako fagnontaniagna aminao monsieur Gaskara. Samy mpanao gazety atsika zandry la. Ary valia za. Amboara tsendiky le mahatsikatsika. Fa niotsy amboarinareo, niotsy areminareo, nefa nareo mitady ary. Azafady zandry ministre Gaskara. Ny mpitondra taloha teo. Azoko fa ambara eto. Regny olo tsisy razagna regny. Mpitondra taloha teo tsisy razagna. Fotony nagnino. Aia
en fomba tsika gasy, en fomba foko, roapolo managnambiny, tsy nitadiavy ny fitondragna taloha teo. Mitsangana, mivolagna, ambara. Izy koa baka taminay andrefa varatra io, ziska mbabaomby. Tegna sagnatria ny vava loloaviko tapondoha. Andiavako bongo 12. Natao tsintsiny. Fomba ny amin'ny faritra varatra andrefa igny. Manomboko mazionga. Ziska avy amin'ny babaomby. Masaky famatra na. Masaky famatra. Aleko ohatra, asesiko anao, ko tsy hainao ministry Gaskara. Magnano azafady ataoko koezy. Ino aveny maly tsy mety vita ao? Amazenga, amdoany. Mila amindratsy. Fa tsy miteny ny vahoaka agnala lava. Ambario be. Mahavavy. Babaomby. Azafady aminao ministre Gaskara. Resaka culture eto. Ny ambadimbadika agny tsy hitako eky. Tsy hoe tsy hitako fa tsy volaigny. Ny any atsimo, ny antignana, partout mipotena ro le culture. Monsieur ministre Gaskara, aza finaritra zala, hoe andeha hagnano fety, hagnano nouvel an, on s'en fout, atsangana. Asandrata, ampidiana amin'ny plasiny ny culture malagasy. Na baka atsimo anao, na baka varatra anao, na baka antignana anao, na baka ia. Io fomban-drazana atsika io, maha malagasy atsika, no maha fiavagnana araiky atsika. Fa io koa tsisy culture io, fomban-drazana io. Tsisy andrany atsika samby atsika ifagnaja. Ary tsisy andrany Madagasikara ilamy. Fotony, alahelo-drazana, alahelo-ny tany, mamango atsika. Anka, foare jiaby le malagasy. Foare jiaby atsika. Alahelo-ny tany ane mamango atsika io. Tsisy hoe ka politique nino. Non. Alahelo-ny tany amy raha tsy manjary ataona roa mpitondra. Aleo ny apodiko eto ndraiky raha nisy taminareo Tananarivo. Eto tsisy adipoko fa raha misy. Matoa reto ray aman-dreny ara-drazana. Zanaky ny merina ny Tananarivo reto ny tsangana. Hitandreo fa tsy aminazy le raha. Trop fa ny mampalahelo. Le côtier no tsy magnisy aja indrindra ny fomban-drazana atsika. Zava baka. Aleko ohatra amin'ny Ambario be. Tanomasina ny Ambario be. Izy koa doany fo amin'ny Ambario be io. Koa ambarako anao ito araiky Rose Andrigasy, ministre ny culture, doany amin'ny Ambario be io. Anao mavozo mandeha aminay io. Ambario be volanko. Za tsy hainko volagna anao Mahavavy Sambrano, Diego Agnivorano. Ambario be fo. Za tsy volagna anao Sava. Misy raha zegny aminay. Fa magnino?
kon kutu le raha kony ny rabe le raha andrendregny fa izy koa zigny ny jo ny mboty atao kilabo aloha tandregnesitsika volagna ty ireto zany zafay avy amin'ny vondron'ny taranaky ny Andriamanjaka eto Merina miaraka amin'ny lopitana sy mpitahirana fomba ary koa miaraka amin'ny vondron'ny tanora Andriana Merina tonga aty fotony ety amin'ny lapan'Andriamanitra zany ijery ireo hoe fanontana faty isan-karazany ka ho tonga zay anao ny fanarenana izany fanontana faty zany ze navy ro andeha ampody agnariny le fahotana fady nataonareo impody amizay tsika Mbaribe Gasikara ministre ny culture impody atsika Sobrano be mazava impody atsika ngala Mahavavy monsieur le ministre Gasikara hainao moa sakate io tany masina hainao moa nosy ranjay tany masina hainao moa nosy mitsio tany masina nosy manodidy io Ambary io be jiaby io tany masina Doany fa mahina andeha atao karaha igny io rano Mahavavy io rano Sambrano io mahina andeha atao karaha io mbavany antegny mbavany arana mbavany akarana mahina atao karaha io babaomby mahina atao karaha io monsieur le ministre nagnino ny hafa tsy kitiny fa manino ny hafa poteny nefa ny atsika malagasy raiky tsisy adipoko eto zany culture koragna eto tsao koa misy mamala gn'agny mitady adipoko zao non culture koragna eto monsieur le ministre Gasikara Fenso pikabary zandry la anao mpanao gazety anao mahay tantara anao aminaka personnellement za tsy mivolagna za tsy tia le nouvel an malagasy fa alo asandrata ampidiana amplasiny le maha malagasy ny malagasy de ny fomban-drazana resaky culture sa hoe nareo mikoty agny de merde la peau de fesse nareo fa neneny asandratra nefa nareo ho potetsika azavany mariny ny tiako aviagna naviany koragnandry fikambana be ny Merina zanak'Andriana teo igny zao raha ambarako anao ministre culture tsy ndraiky tsy ndroe tsy ny telo tsy ny efatra tsy ny dimy tsy amampolo ny za teto ny vola ary anao mahay raha zegny ary anao naregny raha zegny Ambaribe todiako resaka rond-point bazar io monsieur le ministre ambarako anao io resaka rond-point bazar io koa tsy anao tantarana baka anao hitsangana ary tiako anao hitsangana ma ministre en culture anao eto tanao io rond-point ne bazar Ambaribe io niany zo natao stadium na hoe vélodrome de combat de chien mampalahelo mampahonena fandroaka agnatin'izao
mangery mamany mandry. Nefa n'io place io Gasikara feno soa douane. Tsy haiko na hainao dikan'le douane na tsy hainao monsieur le ministre culture. Fa magnino nandeha natao karaha io fomban-drazagna ane mahazafiny fotsy zafiny mena zay. Nagnano ny vorovory boka rô fako moaly igny. Naka tsy jireko zay tsy faly mamalia. Nagnano vorovory ny amboa boka rô fako moaly. Tsisy raha tapaka ravagna fagnorobody zay. Maromaro ny voro tao. Tsy haiko fikambanan'ny sirfa. Tsy haiko ray aman-dreny ara-drazagna ry ampanjaka. Ndretsika tsisy ampanjaka andavako tokoke mpanjaka zove. Mbaraze ampanjaka zove o. Zanaka ny tany ampanjaka ry miady tany ampanjaka ke mpanjaka nino. Ambaraza. Mpanjaka vandivandy. Sa mpanjaka mpesosy. Tia laza. Boko tsy haiko azovy reto fikambanany 2LCC ty. Zio boka raha koa fa misy pesosy, misy fikambana, misy zegny hoe, misy aty. Oh! Ande ie ma tsika die, andesinarô ie zay aty. Raha koa fa misy antsiantsim-bola. Io maro fikambanana mitsangana aty ary misy. Fale jaly, faoriana. Fagnavetavετagna ny fomban-draza, io ndraiky tsisy fikambanana. Masakeo volagna eto hoe misy fikambanana nagnasaky ny tsanga niany amitsika côtier, masaky miaro fagnavetavετagna fomban-draza atsika côtier. Boa eto. Fotony atsika tsisy jery. Atsika tsy vitana atsika tsisy jery, atsika mbola magnary jery. Donc foary gnarany. Zava boka ro. Marahina ro. Ande jotso. Amrovany manjaka miadana mitsako androva mangay kely tsako ia. Ande agnadosy le otafadina toto. Fa magnino tsika tsy atao zay. Ke mipody aminao za ministre Gasikara. Mivolezana ro ndraiky sakatia io. Mivolezana ro ndraiky nosy ranja io. Mivolezana ro ndraiky nosy mitsio sinsisa tsy voatanisa eto. Mba vinantegny jiska mbobomby. Fa zay topiny zay impaka kajo. Zay efa ntefaka rano njato marivo. Aviany tany jiaby misaobaoba o io. Ary tsy voly zay tefaka rano. Ty feinay koa tany. Zazoko be topo tany mivolagna zay. Association zio, tsisy association protection. Fa zio association mitsanga protection de pesos. Basta, nefa. Ameko ohatra nareo, ohatra. Association ni Femme des enseignants Ambaribe. Mampalahelo. Ny mpitantana zo taloha teo navitany tahiry ambimbava nagnapetraka ambimbava. Zio association Femme enseignant Ambaribe. Avy amile volana hoe fahity. Fahity. Karaha zegny koa ipodanako le resaka culture. Koa misy pesosy. Association maro mitsangana. Association zegny hoe association zegny hoe. Fa izy ndraiky koa iaro le raha mitsiny. Itsangana pody le asin-draha. Ro tsy hitanao eo.
ambadika ro volana za panjaka batsaka taporoti oui zokon'olo jiaby io mpanjaky mora ne volana mpanjaka zegny fa niasy mampanjaka anao aia vetivetaigny niasy mitanonao aia vetivetaigny zava raha nataony Abdala atsika jiaby neta igny tsy ny Abdala ny alako fa nitoetry nataony tamin'ny Tambarobe tsy mamango aminaka nira nataony Abdala tamitsika Tambarobe tam tany masiny Tambarobe izy nagnino nanastringy amy maha PD izy PD tsy jireko fa tany masiny Abdala ny tany nagnanaovanao raha tsy mety nataonao atsika jiaby nisy nasaky mivolagna tany Losibety tsisy nagnino tsy nisaky ny Abdala nagnano zay tamindreo tany Twitter na tamindreo tagnalalava tary nahitako koa vitany raha nataony fa nagnino anareo vahiny tsy vitany vahiny baka ivelany avy amin'ny Tambarobe mametaveta tanànane anareo vahiny gasy karaha zay maefa fomban-drazana saro anareo mametaveta tanànane azafady zalahy azafady za tsy magniky ary tsy keko za nitety Madagasikara za nidécouvre Madagasikara fa za tsy nagnano vetaveta tamy tany mboako jiaby ta Madagasikara fotony za matsapa za gasy sarotra ny fomba gasy monsieur le ministre Gaskara ampodiko aminao ampodiana amin'ny tompony zafiny fotsy zafiny mena rond-point nefa douane io bazary io vola agnanovagna zoto afa ny débloquer ny Angelo préfet-ne io nandeha ie vola ary iny tsy agnapodianagna rond-point io en place tandray mafa haiko jiaby raha tagnatiny tao Gaskara monsieur le maire Ali Aboudo député Labanani préfet Angelo eko jiaby raha tagnatiny io rond-point bazary io donc anareo mampody zo io ampodiano en détail raha jiaby to anagnako liste de merde la peau de fessinareo mandeha mitsakaraka tsy fô raha ataonareo ao ary anareo agnano izy kaie zay tompon-tany kaie zay zafiny tany zafiny fotsy zafiny mena zao ne raha tsy hainao Gasikara io rond-point bazary io douane 1 et 2 talohany teo rond-point mpanjaka isaka ikabary isaka ivolagna amin'ny vahoaka teo ta bazary teo tamy fotoagnandro navy izy napetraka no teo nagnanaovagna lamalama nampitambarana zafiny fotsy ndraiky zafiny mena Tambarobe zay nataony ampanjaka Kozibe mba idiratsika boka io Kozibe fa magnino atao karaha zegny zay fotony zay ambordo nataono agnaty jofika tsy afaka ivola zoko be tsy hainko misy olo mamody vavanaka koa mbola Mbarobe province ny Dioko za mivolagna koa raha tsy manjary fa raha koa tsara za tsy hitanareo mivolagna ke mitodika aminao za ministre de la culture aza ribiribinao zay aza kadikadalegna zay zalahy nahampy tofoko leo zay nataony fitondragna taloha ampidiana aminay tompo tanàna nosinay jiaby magnodidigny zay ataova noir sur blanc fa azo atao vava fotsiny abaka eo za mangataka aminao Gasikara ministre culture anao magnatogna anao général Lilson foagna anareo fitondragna azy io RFT io fa io andesindry zalahy agnanovandreo arme blanc
idirandreo agnatin'ny tany masiny ne tany fadine foagna io RFT io ary zegny io mahavy reo mila mangala sakatia io mampitokiky zany le koragna nataony député Labanany ndraiky maire ben tanana magnino moa anaro relay fo manonga am TVM fa magnino tsy andesinaro le ray mandreny aradrazana amin'ny Ambarobeny misy ray mandreny aradrazana nagnino tsy andesinaro le vahoaka Sakatia manakagna tsy mila andegna anaovanaro toetra ratsinaro amin'ny Sakatia nagnino tsy andesinaro vahoakany solo-tegna mbahoakany Nosy Mitsio doany ane Nosy Mitsio monsieur le député Labanany doany ane Nosy Mitsio monsieur Ali Abody pen tanànany Ambaribe fa naro roe fa manonga mijotsika raha le lonjaza am TVM magnadio tegna tsy marigna mizoky be zala aleo baka tandignesatsika fagnadiovan-tegna andro rela tam TVM tsy namidy Nosy Sakatia fa misy ampahany 17 hectares io raha eo amin'ny 600 hectares latsaka kely miabeny Sakatia 17 hectares zany no naofa anaovana projet RFT efa ela be no niseny io réserve foncière io tany amin'ny taona 2000 tany ka zao fanjakana nahita pagrara afaka anatanteraka le cahier de charge zay efa nipetraka tamin'izay fotoana zay de zay no zavatena zava-misy fa tsisy ny fivarotana Sakatia zany fa le 3% Sakatia zany no efa réserve foncier iny zany no naofa voalohany faly miarabanao madame Antsa ary tokoa faly miaraba vahoakany Madagasikara jiaby sy indrindrandrindra nareo vahoakany Mosbe faly miarabanareo nandalo eto moa zay avoahantso aty amin'ny radio télévision malagasy no ny raha mandalo any amintsika agny ka misaotra nareo amin'ny ato amin'ny TVM ny antso zahay mba hanazavazava satria raha ny fahitana zegny manao miao be ny fankahotana mikasiky ty Nosy Sakatia ty mikasiky Nosy Sakatia misy toerana ao natokana ny fanjakana satria raha ny Nosy be zegny ny safidiana ny fanjakana tsy fanjakana jeudi fa fahelatany hoe destination touristique voalohany eto Madagasikara ka io RFT io tsy zio koa misy nagnanaovana zao fa efa elaela tany amin'ny 2000 zegny ary misy koa ankoatran'izegny misy any Ampasindava ny bifotoka koa ankoatran'io Sakatia io natao zo mba ahafana magnano projet mahafany olo misy asa ka ny location amin'io tany io tsy dia agnambo maro mety maro amintsika vahoaka zegny mahavita milo izy fa ny condition tao eo amboniny zegny tsy maintsy magnano hôtel 5 étoiles na 5 étoiles et 4 étoiles na 5 étoiles zegny atao eo ambony ino antony zegny mba ahafana zegny avian'ny touriste manambola eo koa zegny mba ahafana mahazo mpiasa maro amin'ny lera ke eto moa zahay magnano amintsika jiaby indrindrandrindra izay olo mankely tsa hoe fa Sakatia no alavitsy Sakatia avako aby ary mampatoky anareo zay efa io tany amin'ny zay 17 hectares io no voatokana anaovana zegny fa tsy tsika amin'ny magnodidiny Sakatia jiaby io fo no agnanaovana projet amin'ny fagnanaovana hôtel zegny ke manontany anao hoe ino ny atao olo misy olo ao agnatin'le toerana
misy olo fa tsy olo maro satria efa nambara roa talohaloha tany fa tany io zegny tsy azo anaovana raha maventy fa trano ipitrahndreo ary zay olo nahazo io toerana io amindra ro amin'ny toerana ofo koa amin'ny 17 hectare igny agnadosoana 2 hectare agnamboarana trano sady agnanaovana école agnanaovana hôpitaly satria raha vitany io hôtely io tsy maintsy ilainy mpiasa io hisy hôpitaly ary hisy tsy haikindreo mpiasa ao koa tsy maintsy andeha école amin'ny école zegny aby zegny fanomaindro ke eto zegny zay mikoragna amin'ny vahoaka jiaby fa aloha zegny projet maventy ohatran'io zegny tsy atsika no isakana le zavatra ny safidianam-panjakana ampandroso tanànatsika aza mitandreny tsavotsavom-bola agnany zay olo manakorontana fa mizahava tombotsoa ho an'le marobe zegny tena tiako antanino afaka aza mba misimisy ve hoe ina le tena atao tombotsoa voalohany ho an'ny tanàna ary ho an'ny Madagasikara ampidy vola vahiny be amin'ny firenenantsika avy eo koa olo sy hasa zegny ny tanoratsika ny olo ao an-tanàna ary isy fiovoana be feky amin'ny fampandrosoana indrindrandrindra eo amin'ny tourisme ary hitatsika fa nosy be zao ty sirama peserie efa naty fa tourisme raha iainatsika ao le tany natokana ny fanjakana koa agnanaovana le projet mba ahafatsika miasa atsika tompony koa zegny manjary isakana izy fa ny tokony ataotsika zegny mifanato ino ny tokony ataonao zay ato ty mba fanatona atsika mikorana efa nandeha tany préfet sy ny olo miaramila nandeha tany hoe nanazavazava ino ny tokony ataotsika karakoa efa nisy korana fanao nefa misy olo ambadiky mandrisiky magnano raha hafa za eto mba miangavy atsika jiaby alohatsika mba hikorana ino ny tokony atao anareo ao amin'ny toerana io ary olo sasany misakana koa mba miangavy hoe tsonjovany tombotsoa ho an'ny vahoaka maro fa sy tombotsoa nitokana zegny no isakanatsika projet zay andeha zay za tombotsoa ho an'ny vahoaka ho an'ny mponina ao Sakatia mahazo hôpitaly reo mahazo école zareo satria nosy mako izy nosy kely ao anatin'izy be fa kosa mbola misy koa ny tombotsoa ho an'ny commune satria raha 5 étoiles zegny ataotaontsika amin'ny 200 na 150 chambre eo zegny dia mety eo amin'ny 300 touristes eo na amin'ny 500 touristes eo zegny tonga ao dia misy taxe de séjour misy koa zegny impôt koa ifehin'ny hôtel igny amin'ny commune mampidibola amin'ny commune ahafahan'ny commune magnano investissement ho an'ny tanàna Nosy be ray manontolo koa zegny dia fisian'ny hôtely goavana be ohatran'igny zegny ao amin'ny tanàna io ke ataoko fa zava-dehibe ho an'ny Nosy be ho an'ny Sakatia ho an'ny Madagasikara za zegny mangataka atsika indrindrandrindra atsika Nosy be Sakatia ao mba ho tony mba tsy mety kadikadalain'olo riberiben'olo hitsarika atsika mignano fanohanana ny fampandrosoana zay ho avy amintsika ao alohatsika mikoragna alohatsika magnano table ronde ahafahana mandiniky ahafahana mizaha tombotsoa ny mpony ao ndraiky ny mpamatsy vola aza digna fa mpamatsy vola mitondra volanazy koa izy ao misy tombotsoa ihany ilainy ary misy koa zegny tombotsoa tsy maintsy zavatsika ho antsika ao an-tanàna Sakatia ao dia mba tsy injovantsika zegny tanànatsika Nosy be ray manontolo zegny ngamba ny afatra tiako atao amin'ny ny afatra ho an'ny indrindrandrindra tsika vahoaka Nosy be ary indrindra nareo ao amin'ny Sakatia za zegny mangataka atsika jiaby mba ho tony amin'izay projet maventy be ho avy amintsika ao atsika tsy hagnano andro Ramatsilany zegny atsika tompiny koa avy eo novoany fa projet be karaha io oka zegny mba tsy isakanatsika eto koa zegny za mba magnano korana aminareo no nitsaotsaom-bolana hoe adoso atsika amin'ny Sakatia jiaby io fa io voalohany eto za mahasolo mba vamahoaka za mikorana amintsika eto regny tsika jiaby zegny sy solo afaka magnadoso atsika ao koa tsy alena amin'ny RFT io fa nataoka amin'ny fanjakana fa ankoatran'io raha ohatra nisy olo avy andeha angaly anareo amin'ny toerana io zaho ao fa vognony hiaro anareo amin'izay fa aleo le projet andeha ty mba tsy sakisakanatsika fa mba tongony ho atsika ary tanàna maro mitady raha karaha io tsy mahazo atsika zay nambingana hary mba hazo oka atsika zay mba hotony ary eto koa za zegny mampatsiahy atsika
zay tsy mipetraka agny Anosibe nefa ny aty mariny tsara zegny atsika mba magnano recoupement am'le raha mandalo fa manjary mampivoaravoara le raha tsy dia tsara loatra fa mba zahavatsika nino raha misy magnotonia zay vogny andre raha ohatra misy fagnotoniana azo atao fa tsy tsara zegny ny magnakorontana tsy ampandeha mifarany le olo mahazo le raha hiala noho ny atsika ka miangavy atsika jiaby se mba hotony am'izay ny projet nalontsika za za mitigika nareo re vraiment Dupont et Dupont misy vola nataony Aliabody tao hoe séjour izy midiko ho an'ny commune. Monsieur le maire Aliabody mba aboavoaka mangarahara edy ny séjour mampiditry vola amin'ny commune amy l'hôtel jiaby misy Ambaribe io aboa nandeha natonino ampodiko aminao monsieur le maire Aliabody ny volagna baka anao tio hoe comme tsangana l'hôtel io anao 150 ou 100 firy chambre defa misy les visas de séjour midiko ho an'ny commune apetrako aminao fagnotaniana niany monsieur Aliabody pentanananao mba firy hôtel 5 étoiles amitsika Ambaribe io nandeha basy volan'ny séjour n'olo jiaby midiko eo nataonareo nino nefa n'Ambaribe tsy miova mbola izy Ambaribe contraire ary izy mbola Ambaribe ny pitrane ny vilomine tsara lavitra izy niany potehinareo. Monsieur le député ny volagna anao François Arosy député n'Ambaribe hoe aza magneky amelezan'olo tsao mba impiagna mo anao monsieur François Labanany rango anao député mba nagnantatitra tamy vahoakany Ambaribe nisany seho vahoakany Ambaribe hoe nagnantatitra karaha toany député sasany antany misy ro farany teo anao nandeha tandafy oui, des partenariats, des ceci, des cela. Fa firy fanjavany pidiananao zay. Ndraiky nagnatatriky dianao tamba andafy anao. Ndraiky nivolagninao ve vahoakany Ambaribe, hoe za député François Arosy Labanany nave, zegny vokatsoa anazoko tagny, zegny raha tsara, andesitsika anaovagna Ambaribe. Za tsy enky nahita, boko za tsy enky nary. Mahina nareo mga Dupont. Nagnino ma préfet nandeha sakaty mitondra gendarme maramila police. Fotony nino? Ampiroroagna vahoakanay. Nagnino tsy nareo vatategna nareo nandeha tary. Fa nareo mitondra gendarme police armée cagoulé. Adigna nareo zegny ihany. Nagnino alignandra nandifasanareo drone tary nitsikilo raha jiaby anosy sakaty nandifasanareo hélicoptère alignandra fa mino nareo mandeha alignandra tsy mandeha Matsanandra ino diany zalahy colonel nafaty vadiny nandratra vadiny andra Matsanga nangala vidéo jiaby amle place 17 hectares fa izy tsy nagnampi place nazy tamy sisin-dranomasy asakaty mba valianareo koa za azafady. Za tsy contre fa mpandrosoana fa aza ribribegna zay mba oake aza vandesa anareo zatra teza ratsy tamy TGV sy ny Orange ny Forombo niana anareo mbola mavandy amy vahoaka fatelo ino matsasaky anareo manogna agnarana hoe fulany ane ho avy io amatsy vola io allemand sa anglais sa italien. Oh, pas match vol.
setoany mazoasa masantoko ambarazay baka zay nde tonona roa hoe Green Madalande zegny fahaizana izy mafia heureusement PDG ndreo migadra Maurice le za koa boka masigny vava izy mbo anaty am prison Maurice ao izy karaha nataondreo namonana bavoko maty am prison magnino rebrebenareo le saimbahoake et tsisy olo mikontra fa palisoa fa ataova fahamarinana asehoy vahoaka volagna devant peuple nagnino anareo nagna propagande anareo nasaky niseho devant peuple nagnino anareo nitady place maire nitady place député anareo navita ntety niseho vahoaka fa niany anareo ay am TVM ay TVM koa tsy babanay wala tsy reninay tany-tanindrazananay koragnesa zay ty hôpitaly fa tsy ainy am TVM agny anareo miagny magnamagna bateau sans boussole za tsy contre fa ataova mahitsy le raha fa efatra monsieur Ali Aboudou député François Rousse la banane oui atsangagna le hôtel 5 étoiles 4 étoiles de akisaka amiagna place 2 hectares le peuple oh l'école mission l'église mission l'hôpital fa mission fa magnino vahoaka kadalenareo boko tsy anareo fanjakagna nanangana l'école io tsy anareo fanjakagna nanangana l'hôpital io fa vahoaka ny raha tokony ataonareo ankatsarenareo ny io fa tsy nianareo nde ndrebirebi zay amiagna 2 hectares reo apetraka io asiagna l'école asiagna ceci asiagna cela oh disque faloa kazama olo zao fa miegny amy clé USB fa tsy amy disque vinyle wala tsy amy disque CD fa dimy sa tiako anareo mamaly zao boko ne za nangataka aminareo ataova fiongana aminaka za mavita misolo tegna vahoaka eto fa za tsy magnasolombava ambahoaka blablabla karaha anareo io lever la main et baisse la main mialatsigny zala aza baribarigna vahoaka ny ambaribe fa dimy apetrako aminareo roe lahy plus angelo fagnotaniagna ty nagnino moa volagna anao tao nisy volagna nataonao tao Arosy la banane hoe tsy maintsy alaiko le volagna hoe tsy maintsy le hôtel lehibe nao tao io na io moa forcegny mo tsy maintsy zay koa forcegny hitanao Suisse tsy amoron-dranomasina Suisse hitanao Paris tsy amoron-dranomasina Paris atsika boko impody Madagasikara Tananarivo tsy amoron-dranomasina Tananarivo nefa misy hôtel maro maventy firy 5 étoiles ny Tananarivo mandray vahiny firy nefa ny Tananarivo vomboatra fa nitsika ny oara tsy hita anaovanareo izy hôtel firy 5 étoiles 4 étoiles aie le vola séjour n'olo mandeha ndre visa n'olo mijotsonosy be apetrako aminareo hôtel la mandeha visa n'olo mipetraka avy mamangy mitsidiky nosy be may robaka potiky nefa narianareo volana hoe hôtel 150 chambre mety ampidriky vola ho an'ny mpiasa zahava koa ny andilagna za magnapetraka fagnotaniagna aminareo roe la telo la 4% zanaka anosy be miasa andilagna olo baka ivelany miasa andilagna 4% ny zanaka anosy be miasa Marlin Club olo baka ivelany miasa Marlin Club
falim-bitsy tsy volagniny, etc etc etc. Fa niany anareo parce que misy pesos midika amin'ny posinareo de repirepenareo say mba hoaka hoe io ne amelogno atsika, io ne misy lekôly, io misy nde l'hôpital to misy l'hôpital be tsy voamboatra anareo. Asa ribiribena zalahy fa hoaka. Anao koa nagnano za bonjour, anao valiako akorialy. Fa zaka za to weka bonjour, aboko no ambadika re mahoana bande abruti. Oh! Arrêtez votre cinéma. Oh, mampiditry séjour, vola ho an'ny commune. Quelle vola an'ny commune? Tianareo samby anareo tao. Tsy azahoan'ny mpiasa ny commune karaha mara-dalàna. Ameko ohatra anao François Arosy Labanany. Il y a quelques semaines anao tandafy. Nitety tany maro anao tandafy teto. Reniko jiaby place nandehananao. Na ino ma place nalenao Jamanjaro tsy ataonao l'hôtel io. Ataova io 5 étoiles. Anao miala io. Fa hoaka nde dosinao nde ataonao l'hôtel ny 5 étoiles parce que misy pesos nde hoaninareo miala Jamanjaro basanao. Ambila io nde ataonao l'hôtel anao karaha fa misy tragno ary. A Bellevue ary. Ndao findra ary de ambila io hôtel. Magnamenao ohatra raiky za. Za nahita Maroc Casablanca. Agnisan'ny place tsara indrindra. Fa anao mandeha centre-ville ny Maroc, hôtel maro maventy. 5 étoiles. Tsy mila sisin-dranomasy. Dubaï, pays artificiel. Zava centre-ville ny Dubaï, hôtel mijoala. Tsy haiko na 6 étoiles na 10 étoiles eky. Est-ce que ro igny amoron-dranomasy? Fa manino forcenareo hoe tsy maintsy amoron-dranomasy. Atao tany siramany midadasike. Mahitsy atao amin'ny tany sirama. Oleka nareo samy amin'ny gouvernement, zay gouvernement avy eo mangala amin'ny tany sirama, mangala amin'ny tany sirama. Ataova amin'ny tany sirama zama. Tsy voatery an-dranomasina ane anaovagna l'hôtel e. Ary vahiny avy amintsika Mbarobe io, le akantonao sy ny tadiavindreo, le nature. Ranomasina zay complémentaire amindreo, fa nature. Zegny raha tokony avoezinareo ampiroboroboanareo atsika. Fa tsy ranomasina. Tsy haiko azovy conseillenareo. Zava Côte d'Azur, Nice, Monaco, etc. Reny. Olo tsara mijery ranomasiny Côte d'Azur. Olo mizaha akantony Côte d'Azur, atsarany Côte d'Azur, tantarany Côte d'Azur. Masoandro mody mampalahelo, ro mizaha coucher de soleil. Zegny ataova amin'ny tany sirama, tany mpanjakana ane tany sirama zalahy. Fa nareo mangala mamorony tragno vato, mamorony ino homme résidence tsy haiko tragno ny fulany béton nino. Oh! Matoa zay mivolagna amin'ny vahoaka, amin'ny tantara amin'ny vahoaka parce que masonay nahita ny aigny. Fa zay tsy andeha vandy amin'ny vahoaka karaha nareo. Zava Barcelone. Koa misy tanàna tiako en Europe. Tsisy karaha Barcelone.
Zava Barcelone. Tsy haiko anao nafa nandeha tagny. Aliabodo, Angelo, Labanany. Ndao nareo mitsidika Barcelone. Zahava akantony Barcelone. Plage ndreo tsara. Hôtel ndreo tsy amoron-dranomasina zegny. Grand hôtel ndreo jiaby centre-ville. Zava Saint-Sébastien, grand hôtel ndreo jiaby centre-ville. Fa aza ribiribegny tsy maintsy. Ha? Baza magnapody aminao François Labanana. Tsy maintsy ataony amy la poste io, afindrany amy tampitrano io koa. Mialano amindao mipetraka Bellevue. Anao navita trano ary. Fa nagnino anao tsy alanao? Fa le vahoaka ary adosinao. Appel terminé. Appel terminé. Appel terminé. Appel terminé. Batterie 90%. Aza ribiribegny. Zegny ve le culture, le kolotsaigny andesinareo aminay. Asa patoegna zay zala. L'hôtel, grand hôtel, io tsy voatery amoron-dranomasina. Miala tsigny. Paris koa tsisy ranomasina. Que de la Seine. Zava grand hôtel à Paris. Des milliers. 5 étoiles firy. Eto, mariny za eto. Région misy za, tany misy za, à Vendée, dans le 85. Olo mahay, Vendée zegny, mahay ny atao hoe Vendée Globe. Tsy haiko na hainareo telo la dikany hoe Vendée Globe na tsy hainareo. Malaza eran-tany, tsisy an-tany misy Vendée Globe io, koa tsy région misy za eto dans le 85. Sable d'Olonne. Zava Sable d'Olonne. Amoron-dranomasina Sable d'Olonne, tsisy hôtel. Que de logement en étage. Logement. L'heure en été, atao location logement ro. Navinaboaka konareo ny raha zay tamy vidéo. Saint-Sébastien la même chose. Barcelone la même chose. Fa nagnino tsika andeha atao karaha zay? Anareo ny magnabady zay fa zay tsy voabadinareo. Za zoky be tsy voabadinareo. Aboko za tsy hagnabady vahoaka. Ino raha nataonareo mifaritra andilana? Ndray nareo tela io. Azovy masaky vola aminareo tela hoe tsy nibalady tamin'igny amoron-dranony plage n'andilana io. Niany plage n'andilana tsy azo pitranga, tsy azo andiana, tsy azo isegna. Ke niany anareo ndeha ngano asakatia. Oh, 5 étoiles, tsy haiko 4 étoiles, tsy haiko 10 étoiles. Amare zay vahoaka tsy mahazo miseky. Fotony, hôtel maventy. Miami Beach, tsy Miami Ndrajoelina, Miami Beach. Misy hôtel maro maventy. Tsy amoron-dranomasina. Olo miseky balaoa. Rio de Janeiro, la même chose. Fa manino tsika plage, tsy maintsy. Mba valia jaminareo telo la, fa magnino no atao hoe tsy maintsy. Ataova l'hôtel ro mety ataonareo io tany sirama io. Au lieu que zo zarizarena, zay gouvernement, ministre, député, tsy ako azove, avy mangala tany amin'ny Ambaribe o basy zay. Nefa, tsy siadagnane topiny. Anareo vahiny ndraiky mandeha mizara raha ne. Zay atopy tany teo koa njara raha teo anareo tsy natody. Anareo tsy natody. Fotony zay teo talohanareo ne. Donc, azaka dalaina zay. Raha ne koa tsy amiene, foana. Ary adosoa RFT nareo io andesinareo amotehana tanànany Ambaribe. Tsy marigny amizoko be zala. Ary intanko vahoaka koa aza ikenareo. Ro koa te hagnano l'hôtel 10 étoiles, tsy haiko 20 étoiles. Ataondreo mitany sirama fa io tany bahoaka tany mpanjakana. Hôtel tsy voatery amoron-dranomasina, iala za. Ambara eto.
Azov mampamatsy vola ty. Setoany, masontoko tsy ambaragnarana. Izy baka reky iny fa ry. Agagazo amorizy any. Izy nisy chance izy nahazo gagazonazy amorizy. Mivolezana ro mitoetry ratsy nareo io. Nareo fa mafaiky bokoa nareo mbola mafaiky jiro koa. Avilo potenareo, ambelanareo vaza magnano tragno agnabony trottoir, mandeha magnano l'hôtel, gargoty agnabony place publique, vavanareo fody. Oh, ro iko nagnano contrat azo annulegna avako. Tsisy contrat tsy azo annulegna. Nde nagnano contrat jusqu'à la mort izy azo annulegna contrat. Fa zaka za ribiribegna, lalagna samby maeza la. Kia mpody koa maragnako izy mipody aminao za ministre Gaskara. Nijotsoa anao amin'ny Ambaribe agny. Ampodiana kolotsaigninay rond-point bazary. Zay tsisy raha maro tadiavinay. Fombandrazanay io, ndre tompoko la Tsiragnana, ndre tompoko la Ratsiraka, ndre tompoko la Zafy Albert, kofa mijotsa Ambaribe bazary io ta fikoragnisindreo. Ary na zatra zay tio nisy ino poto ny drapeau. À chaque fois kofa misy olobe ho avy, apaningegna bazary tio drapeau, misy olobe ho avy azovy, afolany ho avy. Famataragna hoe iny drapeau iny, mitsangagna io iny famataragna fa misy olobe ho avy. Fa za badoenareo za tsy vao badonareo koa mbola Ambaribe ho za aminareo. Ary konko tratra raha zegny. Zava raha misy mbavinantegny n'importe quoi. Gaskara ministre no niany. Nefa iko hoanao tamin'ny télé ino émission nao tamin'ny reality vita iny. Anao zao ministre. Za mizanao eto Gaskara. Samy mpagnano gazety atsika. Ministre ny culture anao, ministre ny serasera. Za mizanao eto Gaskara. Samy amin'ny kapoaka. Atsika zao mitovy kapoaka. Samy nagnano communication atsika ary samy mahay culture. Taninay ampodiana aminay. Zafiny fotsy, zafiny mena. Sakatia, losy ranja, losy mitio, pasindava, sinitsitra sy voatanisa. Jusqu'à babomby. Isora koa tsika jiaby, mankasitraka mankately aminareo jiaby.